Mai ka wai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biak tan rei net la mai thon riu dare. Asai January tari chui kum singnai na chui na charuk. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the call. Tamenglong January tari group na chakyu. District Administration Tamenglong, SP Tamenglong Police, Khatni DTO Tamenglong Rekariu na January tari group na chakyu nung Tamenglong Town Khao Road Safety Lamkhao Special Enforcement Come Awareness Drive Sadak Suraksha Abhiyan to my team ka tatkai kan the mi tai tam runa chunai National Road Safety Man kum singnai na chui na churuk tuang duan akhat chuna tatkai kan tuang Special Enforcement Come Awareness Drive ka tai Tamenglong Police khani DTO tong officials nun roi chang khau gari kalu ba mai nun ta kham kai na driving license khani bai me document nun intang makchu tu mai check sulau kan tuang Bai thau mai nun ta helmets piu na thau lau khang khani gari dai me thau mai nun roi seat belt lau na thau lau khang traffic signals zau sui na thau kalu lau khang gari thau bam khau mobile sin su lau ma khang khani zau zang na gari thau ma khang awareness tai ti lau kan the Road Safety Awareness Drive ko tay road safety tips kani road safety golden rules pamphlets kau insat lau kani awareness ti megan kau driver nun khang chocolate ni insat lau kai kani kumna gari thau megan kau traffic rules tat lau khang speed limits kau tat lau khang khani man sai gai me bam kau gari insang na thau lau khang ni sa lau kai kani awareness drive Kumu Jam Niranjoy District Transport Officer Tamenglong Rezai me bang kau tat kai kan chuange Infal January tarik ru na chakyu Kurai MLA Laisangthem Susindro Maitai Rui Government School Tanba Meta Sukasina Tan Menun ta Kapin Kan Mezang Porumpat Police Station Kau FIR Register Chilau Kanthe FUC Club Kurai Haigru Makong Tuang General Secretary Maya Lambam Khonikar Maitai Thelaina MLA Susindro Rui January tarik ru na tachat Tingzin Kwang Khat Makai Zang Kau Kurai Haikrum Makong Junior High School Building Tanba Mai Sukasi Lawi to na complaint files law kan make how tai hi kane Mitong School Building the Education Department of Government of Manipur Bangkau Manipur Khau Pai Khau Chui High School Khani Higher Secondary School ta tiga inbu thau khang NESIDS scheme EPC mod Bangkau Rui kasiam bam tuangi complaint hilai na MLA the lawful authority hamit hai government order magna school building tanbang mita sura laukan tuangi mit ai republic property ta sukasi mai khau kai laukan tuangi tuna sakani school building talo mita sukasi kan megan khau tai tan menun khani engineers tani kapin kani tuna sakani Tamenglong January 30 group na chakiu rai mai Rongmei Baptist Churches Council Tuang Youth Conference January 30 group na chakiu khau live to my team khau ka hau kan the youth conference to ngai bam the Reverend Ji Chingliang pastor Chulan Baptist Church re kai pau ra guang khau kat gut lau na lan pat lau kan ne kum na ting zin riu lau mai khani kalu me tan duan khau tai Reverend PR Dam Thalung President RBCC Rui Youth Conference chong phai zai thau na kalum lau kani ka hau me tan duan khau tai chulon khani dui gai long tong Youth Combined Choir Re Hallelujah Chorus in the Lokani, RGMA Re Tuat Melu Swalokani Kumna, Guy Jam the Reverend Dr. Rathai Poriok my General Secretary RBCC Re Pungwang Lokani, Formal Service the Loi Metan Talent Display Ganai Lokani. Infal January 3 group na chakyu National Highway tamrut na chanai khau kuki mainun tat kalu meta thingba me khau government re parira khangkaw kongkan me khau foothills naga coordination committee re kuki militants leader ta ni maksan government le parira lagi tu na sakane FNCC haidi lungmai naga mai ching phai khau lungba mainun ta represent sumai phu me kumna kaniu re January 3 group na chakyu Monday khau mitwang latbam haisa indaw kan chonge Joint Drive Council re In pui leng mai rong mai khani je mai lung mai bam goi khau kuki mai tat kalu meta indefinite ban sukhang lading la kan meta FNCC re machuang kan chuangi ban tai naga areas all kasher road khani national highway tamrut na chanai khawni thing kan chuange Infal January 3 group na chakyu BJP MLA Thongam Bisorchi thelai na Indo Myanmar border pillar sukasi lo mai lam khau center re inthuk na laba me kum na ka khoi nai minun ru khau kazi nai mai action center re la pu ni de tu na sa kan the mi tuang lat bam hai all Manipur tribal film Organization Manipur Re Lang my one day get together for peace and prosperity come music concert tuang mung khau Bisorjit Re cham la mai nun khau sa kan tuange Tamenglong ting nai luan chagabu tarik chui kum singnai na chui na charuk lau chuan ka lan ting zin nai na ye singbang tingpuk in than ne chagabu tarik chui na khat kum singnai na chui na charuk lau chuan ka lan ting zin nai na ye singbang tingpuk in than ne Mai ku wai na king in sui na king lau mi kham ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tan re kangan mak nga thon ku wei asai khung tu cham hai khau ringan lau the in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku the